Polo missing yung la, ani nga gong tusum deles ko basanam Toronto ni shuya. Ta tari number 2 ki thola oath kon la dishes kya ko samsro. What is an oath? Oaths of office are statements of allegiance and loyalty to the constitution and country. Under the laws of the state, after taking an oath, it will be considered treasonous to betray a sworn oath of office. However, in reality, oath is just a legal and constitutional formality. All politicians takes oath, but how many have we seen really upholding the cause of the nation and spirit of constitution? Since it is a legal and procedural matters, it does not matter who you take it. In some countries, it is the president who give oath, in some chief justice, in some king. In some countries, before the new assembly starts, everyone recites the oath together and nobody's presence is required. Ta oath laidi ani nganzu ki ta chikina la tambu shedi dwa. Ina di oath ta was laidi chikdi pe masiki dewa chimbuji chadi du nigarwa pe dewa chimbuji chadi dwa. Ta nganzu tanda di na la oath laidi Karishigorslana Kelen Chiedi. Kelen Sulu Chiworlana Kunjola. Ra Kunjolama Laya. Ani Kunjolama Dunlia. Ani Mishimbachi Dunle Shache and Kunjolama Pangzuni. Ani Kelen Chiguri. Ondila Otsa. Ta was lady Ani Chidangi ta Kelen Tamja. Di Tega. Ta soso halama kunjola ta delaya ani kelen tamje shuwa dila was le do kunjola ya tega ta nganzu ki chechang tanda tambulai di sworn in le do inji ki sworn in lana ta inji chigni ya phegene ma tega gyuwaina promise to be honest and loyal le do. Ta honest laidi changzu ani changbo changden laidro ta loyal di shashin lashin khushin siche ta di ngaranzo ke sworn in chidu kanla ani nganzo gegap diliya ani changzu tempo ta ani shashin shengo chigi slaidre da ro todo shewaina ani tambu dilla chik kyang manorwa koyer tadi konjola pangzu ni ro kelen chiedi o dila konjola pangzu ni kelen chiedi la ot lagiyor tambus lagiyo mare ro o dinde do chagdro ta denene ngaranzu ki digi nanglo le ya chikte waina ot laidi ngaranzu ki one chine di ta formality chire do ot laidi ro ta kelen tamja di ngaranzo ge formality ji indu kanla susu gekap la shingo ta shashin chigi slai di kelen chigi yore ro di jodang dolu chi chade yorta ngaranzo ge ta shuma maung bal kangi stress na tim gi tone nyawata ki ani lamsu chi chade yorta ta yine 디 담자 표사디 개치부 가야 말해 디 수인에게 개치부지 차기요 말해 야구 삼로 땅 와이나 로 야구 삼로 땅 와이나 가야 차기요 말 가야스는 lumba 망부치게 아니 소소소 가시기 개볼라 되기요래 아니 가시기 소소를 되기요래 프레지던트 레로 아니 가시기 아니 소소 다 지두 렌조 지두 미만 사와 렌뎀 치셰교 사와 디주야 초된 당부 사와들이 초베 qabla 창마 아니 냠도 교비요 수강 구요 말디라
kelen tamjadi konjol pye di suchige chik dyul michi guguyo marta ro timbe rauta ani gewu rauta de guguyo mar khashela ondi chadi yore. In Singapore, it is administered by a clerk on the instruction of the speaker, even if you don't take oath. If anyone does anything against one's country, he or she will still be considered a traitor or criminal anyways. That's why taking of oath is a mere ceremonial and procedural process. It is a technical or legal binding which can be used against a person if later he breaks the oath. Just that so from whom an oath is taken is inconsequential. Ta Singapore do China. Singapore do China ta page chuzo ki nangi ani chungyi ki ani tanda chozo ki lamdung ki woni ani chungyi di ki ma ani tambuti ki yore ani konso tambulengi yore ro ta chitangi dus tewa ina kisi kenangi ot na ta kelen tamcha malemba yine ke ro kanda michiki nunduchik chiwa ina gegab dili ya ta kelen tamcha shusha gyo digi toboji dugu yuna dikan ro ani kanda ko karima kari ina ta nyebachi pogu ro ta zinsonchi chagi ro ta dikan la ro che zang gyumze dilatani ani ta ngaranzo ki chidangi od lai di tambi shuwe di 아니 직 다가스 직다 말한서 ceremonial 도치다 아니 그 조당 룰루도 오지 conceptualization 디기어다 로 아니 디 딱한다 슈마 강해지된 태워이나 고 게갑려야 아니 로바든데 채워이나 아니 고 디레마도 지기 셴바 믹스에기 지게 갈어다 가와니 레만이지라 담비디 가와니 슈마 슈지라 딜레 시레 케바케 요마리 아보삼로 땅와이나 지당게 조단 잠불링기 나라 조단 체와이나 베 미인지 미디랑 고레라이디 만주기 믹스에기 디나라 요로다 아니 갸가 나라 요로디 갸가기까지 땅이 갸가지 니제라 양교 슈초치 디월로와 갸가기 팀기 조단디간라 만조 망체 갸가기 나를 차대도 어딘지 지레 다 지단기 담빌라이디 다 담빌라로다 켈렌 담자디 다 캐테고리마 예와체와이나 카체스요르다 로 담비디 아니 페나 Hippocratic oath, an oath historically taken by physician and practice medicine honestly. That the member rik dezo, member rik dezo la ya ani menju chinye ta digi rik dezo ya tambu shue juro di dilek do Hippocratic oath ta ani veterinarian oath lana ta di chikpa chikyan sha ngaranso ki member ki dinala kanda manzo tambu ki chikdi changmala loga doa duzu changmala ngaranso pena tangi di wall dur deshi dirwa ani oath of allegiance ta di oath di an oath whereby a subject or citizen acknowledged to monarch or country ta di geboda gegap kiche di kanla Dini Rauji Lagyo Sarra, an oath of citizenship, an oath taken by immigrants that officially neutralize immigrants into citizen. Ta mi kumachiki, ani lumbachiki ya mise chawadi, shungduni mise chawadila, ani mise dila ya, ani di oath landila, oath of citizenship like that. Dini oath of office. Ta oath of office ladi, ngaranzuki mang chegi ta shuk chishu dauji, an oath or affirmation a person takes before undertaking the duties of an office. That the
ngaranzo ki gyundu ta tanda legung kha changmai ne ani ta kanda ko president ne chewo shamge leche khande china ta tambi shusa dila the oath of office le do ta military oath la ne hakura number so mangmi rik so la gora kunzo ya ta mi kuma chiki ya mangmi na june ta mangmi gi nanglo le ya lega checha baina dila ani military oath ta di kunzo tambi shu go esto dil military oath kanda oath naga troops chi chagi yore ta denene ma gyaga gi gangla nga zo shu ro tene go chu number so oath of office in the Indian Constitution. The Judge of Supreme Court, Article 123(6) ki nangla chagiyor chik. Vice President of India, Article 69. Comptroller and Auditor General, Article 148(2). Union Minister, Article 75(4). Member of Parliament, Article 99. Dike changma President of India ki wone tambishu guware. Dichadeyor. Ta deneni Governor of State ta shungsap ne mi ta ngade gyaga ina de ngade gaseyor ta digam ki governor yorwa governor shungsap di ani governor dusugi ngade ki ani Judge of High Court Article 219 tambiti yore ani State Minister Article 163(3) ro any member of State Legislature Article 188 all the governor ni shukuyer ro kunzu tambi lensa di dine chadiyore ta dene ni Chief Justice of India ni ani tambi tanda President of India tambi shusa di Chief Justice of India chadiyore ro kensoa dene Chief Justice of High Court ro ta Chief Justice of High Court la waina High Court kazer ngaden rere la ngade mangchiala rere yoyo ta ngate gi ani Chief Justice High Court ki Chief Justice zu tambi tanda Governor of States ro shungsab dezu ki tambi di shusa di kaware Chief Justice of High Court on di chadir ta note the Prime Minister is a union minister and is sworn in as such by the President of India. The Lok Sabha Speaker is a member of Parliament and is also sworn in as such by the President of India. Similarly, Chief Minister of State and the Speaker of Legislative Assembly are sworn in by the government. Prime Minister the President of India ne thambi shuguyore. Ani Lok Sabha Speaker dige ta member of Parliament chadiro. Dige ani tanda President of India ni shuguyore ta chochonro. Tagananda Chief Minister ta ngade gi Chief Minister changma ngade loinchin changma ani governor lakoni shuguyore. Ya ta khonzo kani shuguyore de tanda waage duzu shusadi ani de President of India, Chief Justice of India, Governor of State, Chief Justice of High Commissioner. Ta digi nanglo la oath la di changma la ya loga yorta President la thambiu gi chik nanglo lo chikju di logare Chief Justice of India ki chikju di logare Governor of State ki chikju changma logarta Chief Justice of High Court dizu ki thambiu gi nanglo lo chik di ngazu de khasa di ngaranzo gi ani timben da ani jidu trozo ki jimida diye changma o dizu peji chikpa imada utasura ine di nanglo lo chik di khasa konzi chikpa remindwa di chadisha
President Duzuki 개갑 가와이나 망체라 칙숨디 개치쇼라 우지 차되었다 칙숨디 여여다 디기나로 심바 강라 주시 티스티스타 소솔로가 당보 아이 레그로 하더니 밍 레그로 President of India Mr. 카린로 밍 레그로 간다 디기나라 칙숨여레 개치쇼디 옷기나로 칙숨디 규마디 가르레스 라베이나 preserve and protect and defend the constitution and the law lanyor tada dita kechishoda uchichadeorta zingyong office oath of office in the Indian constitution and oath of office ta kawaina ta khanda lungba khandijini gegab ki president imbaina tinang la shukcheji diorta 다 preserve 라이디 칼로버다 세송치와라 미냠 마냠바 냠마주와 다 데네네 protect 라이디 숭와 껴발리도 데네죠 and defend 아니 숭겹 제바다 갭된 제바다 데네라이도 아니 갭된 제자디 preserve protect and defend the constitution 라 차팀디 아니 다 세송치기 아니 미냠 공배치기 숭겹치기 아니 디펜치기로 오라 캡된치기 숭겹치기 있다 디시오다 개갑라 로 따데네네 아니 and the law라 아니 law디다 말한수 팀루 룽바디기 팀지로 어디 팀수 디창마 켈링기로 따 도도셰와이나 이네다 본부 창마기 디 창마 지기요로 Hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. 야 남부터 다 타마디 얘기 내라 courts 직 아니 아리 신진 깨라침보 Nyama John F. Kennedy ki ani court ni sungshagyoti and delaya chimbishui and number so di thari oath ki korla changme kita oath laidi dambu ani di khandeji me ta robchi number so kere dinan mixe gi lapra pudu so shunge so ani di pentoyu rewa chimbu so lobjon la ro the court the engine lapchojra thamadian denen jutishavra the two most famous quotes from John F. Kennedy. My fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. And you, my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Thank you very much. Thanks for watching my channel.